tena siku ya leo kandi ngashima n'inama yandekereje kubwo muno musi. Amen, amen. Amen. Nitaanza na neno ambalo nilipewa na uongozi wa kanisa. Amen, amen. Ndatangirana n'ijambo nahawe n'ubuyobozi ambao iko katika Tito 1. Iri muri Tito 1 mstari wa 5 mpaka wa 9. 5 kugeza ku 9. Nataka mtu mmoja asome kwa lugha na mwingine asome kwa Kiswahili, nitaenda haraka sana. Nasoma mu Kinyarwanda no Kiswahili. Tito 1 5 kugeza kurangiriza ku murongo w'9. Kinyarwanda adusomera. Haleluya. Amen. Kama kuna Kinyarwanda tunaenda kusoma mu izina rya Yesu. Amen, amen. Igitabo cha Tito 1 turahera ku murongo wa 5 duhereze ku 9. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Icatumye ngusiga Ikereti kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye, kandi mu gisagara cyaho cyose ngo hashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. 6. Ari umuntu ataboneka ko umugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera bataregwa kwari bihumbu canke ibiganda. 7. Kuko umuzezwa shengero akwiye kutaba kumugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakurwa ku ijambo canke usugurirwa canke umunywi wa vino canke umusinzi canke uwifuza inyungu mbi. Kansubiremo umurongo w'indwi. Kuko umuzezwa shengero akwiye kutabazwa kumugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakurwa ku ijambo canke usugurirwa canke umunywi wa vino canke umusinzi canke uwifuza inyungu mbi. 8. Ariko abe ukunda gutanga indaro, ukunda ibyiza, adahugumba, agororoka, yera, yirinda. 9. Agumye ijambo ryo kwizerwa rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Reka nsubiremo 9. Agumye ijambo ryo kwizerwa rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Mwakira ijambo ry'Imana. Tutasoma Tito kwa Swahili 1:5 hadi 9. Tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu hii nilikuacha katika Krete upate kutengeneza maneno yaliyobaki na kuweka wazee katika kila mji kama nilivyokuagiza. Ikiwa mtu hakushitakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, awe ana watoto wanaoamini, wasiostakiwa kuwa walevi wala wasiotii. Maana imempasa mwangalizi awe mtu asiyeshtakiwa neno, kama wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendeza mwenyewe, wala mwepesi wa kukasirika, wala mlevi, wala mgomvi, wala mpenda fedha chafu, lakini awe mkaribishaji wageni, mpenda wema, mwenye akili, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kiasi. Akishika neno la imani kama alivyofundishwa, aweze kuonya watu kwa mafundisho ya kweli na kwa kuwafundisha wenye biashara naye. Amen. Amen, amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi habari za Tito. Biblia inavuze guca mu makuru ya Tito. Tito, acha nikwambie Tito kwanza ni nani? Reka mabwire Tito yarari nde. Tito ni mtoto wa kiroho wa mtumishi wa Mungu Paulo.
Tito n'umwana w'umwuka w'umukozi w'Imana Paulo. Tito alikuwa akiishi Kreti. Tito yaratuye Kreti. Biblia inasema hivi, Biblia yavuze ngo wakati Paulo mu gihe Paulo alimwambia mtoto wake wa kiroho Tito, amubwira umwana wo mu mwuka Tito, akamupa sheria, amuhereza amategeko, akamupa shurti, amuhereza ikigendegwaho, akamwambia, aramubwira Tito, ati Tito, nimekuweka hapa Kreti ngusize hano i Kreti ili kwamba kugira ngo ujue umenye watumishi abakozi ama uteue cyangwa se utoranye watumishi abakozi ambao watafanya kazi katika vijiji. Abakozi bazakora umurimo mu mujyi. Biblia inasema habari za watumishi wa Mungu. Birivuze ku makuru y'abakozi b'Imana. Mwenendo wa watumishi wa Mungu. Imigendere cyangwa ingeso z'abakozi b'Imana. Katika Tito 1:5-9. Hano kuri Tito 1:5-9. Ndio pale wanasema watumishi wa Mungu niho bavuze ngo abakozi b'Imana vile wanaotakiwa wawe. Kuntu bagomba kuba bameze. Wanapana vitu vingi sana tukisoma. Avuze ibintu byinshi uhasomye. Mtumishi wa Mungu mwenendo wake ni gani? Umukozi w'Imana imigendere cyangwa ingeso ze nizihe? Kabla Tito amshimike, mbere yuko Tito yamuhagarika gukora umurimo, lazima mchunguze. Yabanza kubanza kumugenzura. Hapashi kuwa mlevi, ntabwo agomba kumusinzi. Hapashi penda wanawake, ntabwo ari ukunda abagore. Napenda kanisa letu maana linakuwa na sheria. Itorero ryacu sheria najua ya kwamba itorero ryacu ifite amategeko yuko fika mahali hapa saa inakubalika ni saa 7 tukianza kuabudu Mungu. Ifite itegeko ryo gukandagira no saa 7 mbere gutangira amateraniro saa 7. Napenda kanisa letu maana linakuwa na sheria. Ngundi itorero kubera ko rigira itegeko. Wakati ambapo nilimomba Mungu mugihe nasenze Imana kwa ajili ya watoto kubw'abana, haikukuwa rahisi, ntabwo byari byoroshe, lakini sheria ariko itegeko Mungu akaishurutisha mtumishi wa Mungu. Imana ilikomereza umukozi w'Imana yuko kukuwe sheria mahali hapa agomba kubitegeko. Saturday kwa gatandatu watoto wetu wakuje kumwabudu Mungu na kufanya practice mahali hapa. Abana bose baze hano gukora imyitozo. Nashukuru wazazi, ashima ababyeyi kutii sheria ya kanisa. Kubaha itegeko gito. Mungu awabariki sana. Bani bahumugisha cyane. Kwa sababu msipotupea wale watoto kubera ko iyo mutaduha abo bana hawatakoma kiroho. Ndabwo bashobora gukora. Haleluya. Amen. Tabia za mtumishi wa Mungu ni gani? Ingeso z'umukozi w'Imana ni zihe? Watumishi wa Mungu wako mahali hapa. Abakozi b'Imana baraha. Tabia ni gani basi? Ingeso none ni zihe? Haleluya. Amen. Najua ya kwamba wanakuwa na tabia mzuri. Nziko bagomba kuba afite ingeso nziza. Kwa sababu nimeona muda wangu umesonga. Kubera ko nabonye umwanya wanje ugenda. Nimeenda kwa mafundisho ambayo Mungu alinipea. Ndaja kunyigisho Imana yambaye. Kutii uongozi ndio hiyo ambayo nimeendelea nikianzia. Kubaha ubuyobozi nibyo natangiriyeho. Lakini wakati walinipanga kwamba nitafunza, ariko ubwo bateguye ngo ndabwiriza, nilimwambia Mungu anipe neno. Amen, amen. Nabwiye Imana mbereza ijambo. Namshukuru Mungu maana alinipatia neno. Ndashima Imana kuko yambaye ijambo. Teme yangu inasema hivi. Mutwe w'ijambo ravuze ngo kuna nguvu katika maombi. Komera mu masengesho. Kuna nguvu katika kumuomba Bwana. Ugire ingomezi mu gusenga Imana. Kuna nguvu katika kumuita Bwana. Ukomere mu guhamagara Imana. Basi kuomba ni nini? None gusenga niki? Kuomba ni kuzungumza na Mungu. Gusenga ni kuganira n'Imana na kumsikiza Mungu. Kandi no kumviriza Imana. Mara mingi tunaomba lakini hatumsikize Mungu. Kuko byinshi turasenga ariko ntitwumvira. Mara mingi tunaomba lakini hatujui tunaomba aje. Kenshi turasenga ariko ntabwo tuzi uko dusenga. Nataka nikwambie tena mara pili ya kwamba reka nongere ngubwire ubwa kabiri yuko kuomba ni communication. Gusenga ni ubusabane ya watu wawili, abantu babiri, mwanadamu, mwana w'umuntu na Mungu. Ni Imana. Unampigia simu, ugahamagara kuri telefone, ni mfano wa simu, ni urugero rwa telefone. Na ndani ya simu yako lazima mkuwe credit,
kandi muri iyo telefone bisaba ko haba na lazima kukuwe moto ndani ya simu, kandi bisaba ko haba harimo n'umuriro. Maana ukipiga simu na imezima, kubera ko uhamagaye telefone yawe na kuambia ya kwamba hatasikiza, ntabwo ashobora kumva. Haleluya, amena. Maombi ni kumuita Bwana na kuongojea Bwana kusikize. Amasengesho cyangwa gusenga nuguhamagara Imana kandi ugategereza Imana ko yakumvise. Tuulize basi swali, none ibaze ikibazo, unaombaka kivipi basi? none usenga gute? Toka Januari, toka mwezi wa kwanza, wera mkwezi kwa mbere paka tumekuwa mwezi wa 11, kugera mkwezi kwa 10. najua kila moja mahali hapa alikuwa na hitaji yake. Nziko buri wese rafite ichifu. Najua kila moja mahali hapa alikuwa anamwambia Mungu, hii mwaka nataka unifanyie kitu. Buri wese yabwiye Imana ngo nshaka ku mwaka arico wangorera. Hitaji yangu haikuwa yako, chifuzo cyanye ntabwo cyari cawe, lakini nataka nikwambia kwamba Mungu nshaka kubwira yuko unapomuomba kwa roho na kweli, musenze mukuri no mu mwuka, ni mwaminifu, numwizerwa. Mara moja tunaenda kwa andiko ya kwanza. Reka twinjire mu byanditswe. Nataka unisomee Matendo ya Mitume byakozwe n'indumwa 12 mstari wake wa kwanza murongo wa mbere paka mstari wa 17 kugera kuri 17. byakozwe n'indumwa 12 rimwe kugera kuri 17. Matendo ya Mitume 12:1 paka 17. Tutasikia Biblia inasema nini. Karibu kwa msomaji wetu. Amen. Ibyakozwe n'intumwa ice 12 duhere kuri rimwe tugeze ku 17. Maze nko muri ico gihe umwami Herodi ata mu maboko bamwe bo mwishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye abayuda, ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo azamushikirize abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi Herode bwaca amubashikiriza, muri iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo 2. Abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'Imana w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umucyo ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati kenyera wambara inkweto zawe. Abigenza atyo. Kandi aramubarira ati ikubire kumutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenye ivyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icyuma rija mu gisagara, rurabiyugururira ubwarwo, barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika acamusiga hano. 11. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herodi, n'ibyo n'ubwoko bw'abayuda bwari buhamagaje byose. Amaze kubyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana, ari we Mariko, aho bari bakoraniye benshi bariko barasenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umukobwa w'umugurano yitwa Rode aja kumvira, aramenya ijwi rya Petero, akanyamuneza karamubuza kugurura, arirukanga arinjira, ababarira yuko Petero ahagaze ku irembo. 15. Baramwishura baturasara. Nawe avuga ashimitse ko ari iby'ukuri, bati n'umumarayika wiwe. Ariko Petero ashishikara gukomanga,
buguruye baramubona barumirwa. 17 arabamama abiganira uko umwami Imana yamukuye mu ibohero, arababwira ati byo mubibarire Yakobo na bene data abandi, arahava aja ahandi. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Utasoma mkiswahili pole pole nikihubiri juu ya muda. Amen, amen. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Katika siku zile mfalme Herode alinyosha mikono yake kutendea mabaya watu wengine wa kanisa. Akaua Yakobo ndugu ya Yohane kwa upanga, na kwa sababu aliona kama neno hili lilipendeza Wayuda, akaendelea kukamata Petro vile vile. Zilikuwa siku za mikate pasipo chachu, na wakati alipokwisha kumkamata akamweka katika kifungo, akamtia katika mikono ya askari wane. Amen. Amen. Acha tuendelee juu ya muda. Amen, amen. Amen. Biblia inasema hivi. Biblia yavuze ngo habari za Herodi ambaye alisumbua watumishi wa Mungu. Amakuru ya Herode wakomeje kubabaza abakozi b'Imana. Halikuwa na kazi ya kuua watumishi wa Mungu. Yagiraga umurimo wo kwica abakozi b'Imana. Akafika kwa Petro. Agera kuri Petro. Watu hawakwangisawa. Abantu ntabwo babakimwe. Watumishi wa Mungu hawakwangisawa. Ntabwo bose babakimwe. Wakati alifika pale kwa Petro, ageze kuri Petro, Biblia inanyambia hivi. Biblia yavuze ngo akamshika, yaramufashe, wakamtuma gerezani, amwereza mu bohero. Siku ambayo walipanga kucha watamua, munsi bateguye kuza kumwica kama kawaida yake, uko byari bisanzwe abikora. Biblia inasema ya kwamba Biblia yavuze ngo wakati Petro amefungwa, Petro bwamaze kuja mu nzu y'ubohero, watumishi wa Mungu, watu wa Mungu wanajifunga ndani ya chumba wakimwombea. Abakozi b'Imana, abana b'Imana bagiye mu nzu baramusengera. Kuna nguvu katika maombi. Hari imbaraga mu gusenga. Watumishi wa Mungu wakasema imetosha. Bakozi b'Imana baravuga ngo birahagije. Mungu wetu, Imana yacu, tunakuomba, turagusabye, umsaidie Petro, mwibuke Petro umukozi wawe, umfungue Baba. Mubohore. Tutapata wapi watu wa kuomba wengine wakikuwa kashida? Tuzabona abantu heba gusengera abandi babonye ibibazo ndani ya kanisa, mu torero. Mungu atusaidie. Mani dufashe. Wakaanza kuomba, barasenga, wakaita Mungu, bahamagara Imana, wakaita Mungu, bahamagara Imana. Biblia inasema hivi. Biblia yavuze ngo Mungu akasikiza maombi yao. Imana yumva amasengesho yabo. Jiulize ndani ya moyo wako, ibaze mu mutima wawe, pamoja na tabia yako, n'ingeso zawe, pamoja na chuki, hamwe n'urwango rwawe, pamoja na kukosa upendo, no kubura urukundo muri wowe, kweli Mungu anasikiliza kama maombi yako? Imana yumva amasengesho yawe, wala maombi yako inakuwa kelele mbele za Mungu? Cyangwa amasengesho yawe rusaka imbere y'Imana? Lakini Biblia inanyambia hivi. Biblia irambwiye ngo wakati watu wa Mungu walijifungia, mu gihe abana b'Imana bikingiranye, Mungu akasikiza maombi yao. Imana yumva gusenga kwabo, Mungu akawaonea huruma, Imana yubagirira imbabazi. Mungu akamrisha malaika, Imana yohereza mu malaika, malaika akamtembelea Petro mahali alikuwa akifungwa. Malaika aramugendera Petro ahantu yarabohewe. Biblia inasema hivi. Biravuze ngo Petro kwa melala usingizi, yasinziriye, yakafikiria amepata ndoto. Yewe yagiye kwibona ari asanga uri mu nzozi. Kuna wakati Mungu akianza kutenda, hari igihe Imana itangira gukora, watu wanafikiria ya kwamba ni wako napata ndoto, maono, akagira ngo bari mu nzozi, lakini ni ukweli. Ariko nibyo ni ukuri. Malaika akaanza kumwambia, akaanza kumpatia sheria. Malaika ahereza Petro icherekezo. Nafikiri ni pale ndio mchungaji Mungu alinipatia connection ya hiyo andiko ya kwanza ya Tito ambaye alipewa sheria. Nguko umuyobozi ambaye icherekezo cy'ijambo ryo muri Tito. Unaona zinaenda sawa, ni sheria tu. Byose ni hamwe ni itegeko. Akamwambia, aramubwira ati, amupiga kwa ubavu, aramukomanga mu mbavu, aramubwira ati byuka, vaa viatu, ambara inkweto. Akaanza kufunguliwa, atangira kubohorwa. Akamwambia twende, aramubwira ati haguruka tugende. Alikuwa anampatia nini?
yarari kumuhiki maongozi. umwe icerekezo. Lazima kutii maongozi ya Mungu, Ibyiza kubahiriza umuyoboro w'Imana, pana ya mwanadamu, oya umuyoboro w'umwana w'umuntu, kama unaenda mbingu. nguri kuja mu ijuru. Maana tunafurahisha Mungu, Kubera ko dushimisha Imana, hatufurahishi mwanadamu. ntabwo dushimisha umwana w'umuntu. Hata kama wanadamu watakuchukia wote, Nubwo abana abantu bakwanga bose, umpendeze Mungu, shimisha Imana, ti sheria ya Mungu. ubaha itegeko ry'Imana. Malaika akampa ujumbe, amuhereza ubutumwa, akamwambia vangu. aramubwira atambara. Petro mtumishi wa Mungu akavaa. Petro umukozi w'Imana arambara. Yeye akafikiria amepata ndoto. We yibonye ko ari mu nzozi. Akamwambia twende. Aramubwira ati tugende. Bado ni sheria anampea. Uko nukuracha muhereza umuyobozi. Wakaenda, baragenda, wakavuka mlango ya kwanza, bambuka umuryango wa mbere, wakavuka mlango wa pili, umuryango wa kabiri. Acha nikwambie, reka ngubwire, wakafika ku mlango wa tatu wa chuma. Bagera ku muryango wa gatatu w'icuma. Sikia muujiza wa Bwana. Vitangaza by'Imana. Pale watu wa Mungu wanaomba, aho abakozi b'Imana bari kumusengera, Mungu anatenda. Imana iri kumukorera. Unaweza omba hapa Amerika, ugomba gusenga hano muri Amerika, na mtu mweko Kenya nafunguliwa. Umuntu uri muri Kenya kaboho. Unaweza omba umpea mtu wa Kongo, shobora gusengera umuntu uri muri Kongo, na uko hapa Amerika, uri hano muri Amerika, na Mungu atakusikiza. Kandi Imana ikakumva. Maana Mungu anasikiza mahali pote. Kubera ko Imana yumva hose. Biblia inasema nini? Biravuze ngo bakafika pale ku mlango wa chuma. Bageze kuri uwo muryango w'icuma, mlango wa chuma ukajifungua. Muryango urikingura. Kuna wakati Mungu anamrisha, hari igihe Imana yereka kila kitu iwe nyepesi. Hari igihe Imana ireka ikintu cyose kikaba cyo kikoro imbwe umuhamagaye. Iyo ni maombi, ayo ni amasengesho ya watumishi wa Mungu wakiomba. Amasengesho y'abakozi b'Imana iyo basenze. Je, watumishi wa Mungu, none bakozi b'Imana, tukingali naomba kama wale walitutangulia kweli? Turachasenga ngabari abatubanjirije. Wangapi wamechukua kifungo ya kuombea mama kiongozi wetu? Bangahe bafashe umwanya wo gusengera umuyobozi w'ababyeyi? Mungu anajua. Imana irabazi. Hiyo ndio upendo wa kanisa. Kandi rwo rukundo rw'itorero. Haleluya. Asifiwe Yesu. Biblia inasema hivi. Biblia iravuze ngo wakaenda, mlango ilijifungua wakaendelea. Muryango wari kinguye baritambukira. Kazi ya malaika ikaisha. Umurimo wa malaika uburirangiriye. Malaika akamwacha Petro. Malaika aramurekura Petro. Ndio pale Petro, aho ngaho Petro akili zikarudi, ubwenge buramugaruka. Akajua malaika alikuwa malaika, haikuwa ndoto. Amenya ko ari umumarayika, ntabwo zari inzozi. Wakati wengine watu wakiomba, hari igihe abantu basenga, kuna watu wanachanganyikiwa, abantu bakavangirwa. Lakini Mungu akitenda, ariko Imana ikoze, watu wanakubali, abantu baremera alikuwa Mungu, bakavuga ngo yari Imana. Haleluya. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Biblia inasema ya kwamba Petro akaenda. Biblia yavuze ngo Petro aragenda. Pale kwa wale watu wanaombea ndio Mungu alimuongoza. Harya aho abantu bari kumusengera niho umwuka wamuyoboye. Maombi iko na connection. Amasengesho afite ubusabane cyangwa se hakuna mtu alimwambia kwamba wanaomba pale. Nda muntu wamubwiye yuko hari abantu bari gusenga. Maongozi alipewa ni pale. Ariko umuyoboro umwuka waramuyoboye aho ngaho. Kifupi inasema hivi tukienda haraka kwa sababu niko na maandiko. Kwa sababu niko na maandiko mengi. Tibyanditswe byinshi. Biblia inasema ya kwamba alipofika bagezeyo walianza kumshukuru Mungu. Batangiye gushima Imana. Acha tuvuke hapo. Reka twambuka aho hantu. Twende katika Matendo ya Mitume. Mu byakozwe n'intumwa none 3 1 mpaka 8. Matendo ya Mitume 3 1 kugeza 8. 1 mpaka 8. Somye ijambo ry'Imana ryakozwe n'intumwa 3 1 kugeza ku 8. Amen. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina. Yama aterurwa bakamushira ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe.
Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Na utembeye. Haleluya. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge byiwe n'ingingo zabyo bica birakomera. 8 arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana n'abo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Mwakira ijambo rye. Haleluya. Barikiwa mama. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Biblia inasema nini? Biblia iravuze ngo ki? Habari za kiwete, amakuru y'umuntu wavutse ari kirema. Halikuwa kiwete, yabaye ikirema toka alipozaliwa, kuva aho yavukiye, wala akulogwa, ntabwo yarozwe, lakini Mungu ariko Imana alitaka ya kwamba yashatse ko makubwa ibitangaza bikomeye, shaka ko bikomeye bikorwa. Biblia inasema hivi. Biblia yavuze ngo wakati Petro na Yohana, mugihe Petro na Yohana walikuwa wakienda hekaluni kama kawaida, bari kuja mu rusengero nguko bisanzwe, kiwete ikirema alikuwa kikaa mbele ya hekalu kama kawaida, yahora yicaye imbere y'umuryango gw'itore nguko bisanzwe. Kazi yake ilikuwa kuomba, yabagaho asabiriza ili kwamba wamsaidie, kugira ngo bamufashe. Lakini alikuwa na siku, ariko yarafite umunsi ambao ilikuwa imeandaliwa, umunsi wari warateguwe na Mungu mbinguni, Imana mu ijuru, ya kwamba ni siku ya muujiza wake. ari umunsi w'igitangaza cye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Nifuate vizuri usikie nguvu. Kumvikane neza, umva imbaraga. Wakati Petro na Yohana wakitembea, mugihe Petro na Yohana bari barimo bagenda, akaanza kuwaomba, wakamwangalia, arabasabiriza, baramureba, wakamkazia macho, ngo baramutumbira cyane, wakamkazia macho, baramutumbira cyane. Ndani ya moyo wa kiwete alijua amepata fedha na dhahabu. Mu mutima wa kiriya kirema yumvishe ko yongeye yabonye amafaranga, amepata pesa, yabonye amafaranga. Lakini watumishi wa Mungu wakamwambia, ariko abakozi bana baramubwira ngo hatuna fedha, nda fedha dufite, hatuna dhahabu, nani zahabu dufite ya kukupea, yo kuguhereza, lakini kile kilicho ndani mwetu, ariko icyo dufite muri twebwe ndio tutakupea. icyo turaguhereza. Je, uko na nini ndani mwako? None wewe ufite iki muri wowe? Maana Biblia inasema hivi, kwa Biblia yavuze ngo wakati tunampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, mugihe tumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri mwetu, Kristo akaba muri twe, Kristo amekaa ndani mwetu, Kristo aba muri twe. Amen, amen. Amen. Barikiwa. Wakati tunampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, kwakie Kristo ng'umwami n'umukiza, pale njo Petro walifika, walikuwa na Kristo ndani mwao. Aho niho Petro yarageze na barafite Kristo muri bo, wakamwambia kiwete, nabo bamubwira uriya waremaye, kile icho tulicho nacho dufite ndio tutakupea, icho turaguhereza. Kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, simama, haguruka na utembeye, ugende. Waliomba kwa jina la nani? Bavuze mu zina rya nde? Waliomba kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Amen. Jina la Yesu lina nguvu. Jina la Yesu linakomeye. Wakati tunamuomba Mungu, tunaomba kwa jina la nani? Tunaomba kwa jina la Yesu. Miujiza inatendeka. Tangaza birakoreka. Mungu alipitia watumishi wa Mungu. Kuna maombi ambao inaomba sabako au watumishi wa Mungu hapa. Abakozi hano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna maombi inaomba watumishi wa Mungu. Maana hatukuitwa sawa. Kama uliitwa mwimbaji uimbe Bwana. Kama uliitwa ufanye deliverance ya watu ufanye deliverance. Kama uliitwa uhubiri kama mimi. Hallelujah.
kuna maombi ya watumishi wa Mungu. Amasengesho y'abakozi b'Imana. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Mani humugisha abakozi b'Imana. Na Mungu awajaze nguvu kama vile alipea Petro. Na Mungu awajaze nguvu kama vile alipea Yohana. Bakomeze imbaraga ngakozihaye Yohana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Watumishi mahali hapa ni watu wa heshima. Abakozi aha n'abanyacubahiro. Ni watu wa kuombea sana. Gusengera cyane. Ni kwamba Mungu afanye nao kazi. Kugira ngo Imana ikorane nabo. Kuna maombi bw'amasengesho. Mimi jewe na wewe nawe hatuwezi. Ntabyo twashobora. Kuna maombi hari amasengesho. Wamama hapa hawezi. Abamama hano badashobora. Kuna kazi ya Pastor Methode hawezi. Hari umurimo umukozi utashobora. Amen. Kuna kazi ya Pastor Elijah hawezi. Hari umurimo umukozi yari utashobora. Kuna kazi ya Pastor Kalisi hawezi. Hari umurimo. Maana kuna vile Mungu aliwaita. Kubera ko hari ukundi Imana yabahamagaye. Kuna vile Mungu aliniita. Hari uko Imana yampamagaye. Hallelujah. Amen. Mungu akapitia Petro na Yohana. Mani mucha muri yo Petro na Yohana. Kiwete akasimama. Uwaremaye arahaguruka. Acha nikwambie alienda wapi? Kangubwire none yagiye he? Hakuita mama yake. Hakuenda kwa familia yao. Ntabwo yahamagaye mama we cyangwa aje mu muryango we. Hakuenda kwa familia yao. Ntabwo yagiye mu muryango we. Hakuenda kwa marafiki. Ntabwo yagiye mu nshuti. Hakaenda hekaluni. Yinjiye mu nzu y'Imana. Acha nikwambie kwa nini alienda hekaluni. Beriki yinjiye mu nzu y'Imana. Alienda hekaluni maana alitambua ndani ya hekalu kuna nguvu. Yagiye mu nzu y'Imana kubera ko yabonye harimo imbaraga. Mahali ulipo kuna nguvu. Ahantu hari ibanga. Mahali ulipo kuna siri. Aho hari ibanga. Ukiingia mahali hapa uachilie. Yugeze mbere y'Imana wirekure. Irekure. Achilie magonjwa. Rekure urwayi. Akaenda kumtukuza Mungu. Agenda ya gushima Imana. Akarukaruka. Arashimbaza. Akasema nimeona Mungu wa Petro. Nimeona Mungu wa Yohana. Na mimi mahali hapa nitasema nimeona Mungu wa Pastor Methode. Sema haleluya. Sema haleluya. Na mimi nitasema nimeona Mungu wa mchungaji wetu akitenda. Imani iri gukora. Amen. Amen. Amen mjakazi. Amen. Uko sawa. Tuendelee. Ni kama tunaanza ubiri lakini muda iko naenda. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro na Yohana watumishi wa Mungu. Petro na Yohana wakasema sisi ni Mungu. Baramubwiye ngo ntabwo ari twebwe n'Imana. Halirukaruka. Watu wakaanza kujiuliza. Yarasimbaguritse abantu batangira kwibaza none mu rusengero. Ni ule kiwete ule ama. Wa amurema wari umaze imisi wabahariye. Wakati Mungu atakutendea. Maana ni gukorera. Acha tu bakuzarau. Reka bagusuzugure. Acha wakuongee. Reka bakuvuge. Sema ni muda. Babwire ngo ni igihe cyanyu. Sema ni muda. Igihe cyanyu. Ukizaraulika kazini usijali. Ni usuzugurwa murimo. Kama wewe ni muombaji usijali. Dusi gira icyo witaho. Sema Mungu umewaruhusu. Babwire ati Imana bahaye umwanya. Vitu vingine wakikongea unyamanzi. Ibindi ni bakuvuga wiceceke. Uachie Mungu. Rekera Imana. Uachie Mungu. Rekera Imana. Uachie Mungu. Rekera Imana. Hallelujah. Hallelujah. Muda wa Bwana ukifika utarukaruka kama kiwete. Igihe nikigera uzasimbagurika ngumurema. Muda wa Bwana ukifika utasema ni Mungu. Nikigera uzavuga ngo ni Imana. Utasema ni Mungu wa Pastor Methode ule. Mushumba. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, Mungu asifiwe sana na itenda makubwa. Wakati mwingine tulete viwete wote hapa na vipofu na vile watu wote na muombe. Amen, amen. Na kuna mwingine amefanyika vile ili kwamba jina la Bwana litukuzwe. Abandi bakavuka bameze uko kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Penda amusifu kugira ngo amushime kandi akunde n'Imana. Mungu ni mwema. Imana ni nziza cyane. Pale kuna vitu vingi sana kweli. Aho hari ibintu byinshi cyane. Lakini naona muda imesonga. Kandi abona umwanya ugiye. Twende mara moja katika Matendo ya Mitume 19 mu byakozwe n'indumwa 14 mpaka 17. 14 kugeza kuri 17. Matendo ya Mitume 19 aho byakozwe n'intumwa 14 mpaka 17 inasema nini? 14 kugeza kuri 17. Byakozwe n'intumwa 19:14 gushika ku 17. Kandi hari abahungu ndwi b'Abayuda bitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru, bagenza batyo. Impwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, ariko mweho muri bande? Umuntu arimwe impwemu ihumanye abagurukira ko bombi, arabanesha
abagurukira ko bombi arabanesha, arabakubita bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. 17 ibyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bugiriki bose baba muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba, izina ry'umwami Yesu lishirwa hejuru. Amen. Amen, amen. Tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Wenye kufanya hivi walikuwa wana 7 wa Sikewa, kuhani mkubwa wa Wayuda. Lakini yule pepo mchafu aliwajibu, Yesu ninamjua na Paulo ninamfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu mwenye pepo mchafu aliwarukia, akawashinda mpaka wakakimbia toka nyumba ile, wichi na wenye vidonda. 10. Achia pale. Sasa ziko zinaenda. Haleluya, haleluya. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanapalamia maombi sana. Hari abantu usanga bari kurira ku Nimekwambia kuna nguvu katika maombi. Nakubwiye ko hari imbaraga mu gusenga. Wale watoto walikuwa watoto wa kohani. Abo bana barabana b'umutambyi. Watoto wa mapasta. Abana b'abashumba. Wakasema tunajuaka kama Paulo. Baravuga ati tuzi yuko Paulo. Wanatoa pepo kwa jina la Paulo. Bazi birukana badaimoni mu zina rya Paulo na kwa jina la Yesu. Mu zina rya Yesu. Walikuwa wamezoea maombi. Bali baramenyeye amashengesho. Kuna watu wanazoea maombi. Abantu bamenyera isengesho. Lakini nakupatia siri siku ya leo ya kwamba Mungu aziakiwi. Reka nguhereze ibanga, Imana ntabwo inege. Na Mungu achezeshwe. Kandi Imana ntabwo ikinishwa. Wale watoto wa mtumishi wa Mungu kohani, abo bana b'umutambyi, Mungu hakukuwa na wajua. Ntabwo Imana yari bazi. Watu wanajua ni watoto wa mtumishi wa Mungu. Abantu bari bazi ko ari abana b'umukozi w'Imana. Lakini mbinguni hakuna kitu. Ariko mu ijuru nta kintu ntabwo bazwi. Wakaona mtu wa mapepo. Babona umuntu uri mu myuka mibi. Wakaenda sasa. Baragenda. Wakasema na sisi tunataka kutoa hizi mapepo. Nabo baravuga tugiye kwirukana abadaimoni. Wakaanza kazi ya maombi. Baratangira rero gusenga. Wakasema hivi. Baravuga ngo kwa jina la Paulo, mu zina rya Paulo, kwa jina la Yesu, no mu zina rya Yesu. Ule Paulo, uwo Paulo ambao ule Paulo ambao anasema Yesu, uwo Paulo bavuga ngo Yesu, pepo toka, daimoni vamo. Wakaanza omba kawaida. Batangira gusenga ibisanzwe. Wakaomba kawaida. Basenga ngibisanzwe. Maombi si ya kawaida. Masengesho ntabwo asanzwe. Ukiingia kwa maombi kuwe serious na maombi. Niwinjira mu masengesho ube uhagarare ngumbwiye gusenga. Ukuwe na zamiri safi ujue hauna dhambi. Gira umutima nama yuko ndacha ufite. Uko sawa na kila mtu. Meze neza na buri wese. Ukikosa uomba msamaha, endelea maombi yako. Niba wahemutse saba imbabazi ukomeza masengesho yawe. Mbingu itakujua. Ijuru rirakumenya. Na mbingu itasikia maombi yako. Kandi ijuru rirumva gusenga kwawe. Wakati waliomba, ubwo basenze, pepo ikawachekea. Daimoni irabaseka. Ikawaambia tunajua wale mko nasema na nyinyi banani basi? Tuzabo muri kuvuga none mwe muri bande? Acha waoneshe sasa. Eka abadaimoni bamwereke. Walipigwa. Badaimoni barabakubise. Waliwachania manguo. Babashikanyuriye imyenda. Walikuwa kama wavai tena. Babasize bambaye ubusa. Wakasema tutakufa Bwana. Baravuga ati turapfu. Walikimbia. Bariruka. Walikimbia. Bariruka. Kuna kukimbia kama unaingia kwa Yesu kawaida. Birukanga. Watakuletea mtu wa mapepo umwombeye. Bashobora kuzanira umuntu na sio huduma yako. Kantari umuhamagaro wawe. Utapata haibu. Shobora gukorwa n'isoni. Walikimbia. Barirukanze. Haikukuwa kazi yao. Ndabwo wari umurimo wabo. Ilikuwa kazi ya watumishi wa Mungu. Wari umurimo w'abakozi b'Imana. Paulo. Petro yeye alikuwa mtu tu wa Mungu. Petro we yari umuntu w'Imana. Lakini wao hawakujulikana na mbingu. Ariko bo ntabwo bari bazwe n'ijuru. Tusiombe kawaida. Amen. Amen, amen. Nasoma andiko ya mwisho kwa sababu ya masaa. Reka dusome ijya nyuma kubera umwanya. Matendo ya Mitume 9. Byakozwe n'intumwa 9 nanone. 36 36 36 mpaka 43 42. Kwa sababu ya sheria, kutii sheria ni maana. Amen, amen. Lakini maandiko iko mingi sana nilikuwa nikianda. Asifiwe Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Dusome ibyakozwe n'intumwa igice 9 36 gushika 36 mpaka 43. Yes.
unasoma 36 mpaka 43. Kandi Iyopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kuhagira ikiziga cyangwa umurambo bagishira mu nzu yo hejuru. Kandi kuko iruda hari hafi y'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ari yari, bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amapfundo y'imitamana Doruka yapfunditse akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umubyimba canke umurambo ati Tabita byuka. Arakanura, maze abonye Petero arabyuka aricara, amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera umwami Yesu. 43 maze amara iminsi myinshi Iyopa kwa Simoni umuhanzi w'insato. Amen. Na mwanafunzi mmoja alikuwa katika Yopa, jina lake Tabita, maana yake Dorika. Mwanamke huyu alikuwa na matendo mema mengi na kugawia sadaka. Ikakuwa siku zile akaugua, akakufa. Kisha wakamwosha, wakamweka kwa chumba cha juu. Na kwa sababu Luda ulikuwa karibu na Yopa, wanafunzi walisikia ya kuwa Petro yupo kule. Wakatuma watu, twende pole pole. Wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Na Petro aliondoka akakwenda pamoja nao. Wakati alipofika, wakampeleka kwa chumba cha juu, na wajane wote walisimama karibu naye wakilia na kumuonyesha kanzu na nguo zote alizofanya Dorika wakati alipokuwa pamoja nao. Petro alitokeza wote, akapiga magoti, akaomba, akageuka kwa maiti, akasema, Tabita amka. Naye alifumbua macho yake, na alipoona Petro akajinyanyua, akaketi. Akampa mkono wake, akamnyanyua. Akikwisha kuita watakatifu na wajane wale, akamweka mbele yao hai. Ikajulikana katika Yopa mzima, na watu wengi waliamini Bwana. Amen. Watu wengi wakaamini Bwana. Ikajulikana katika nchi yao yote matendo makubwa. Biramenyekana mu gihugu cyose Mungu aliyotenda, ibitangaza Imana yakoze. Biblia inasema hivi. Biblia yavuze ngo habari za Dorcas, makuru ya Dorcas, mwanamke kama wewe, mudamu ngawe, mtu kama mimi, muntu nganje, alikuwa na nyama kama yangu, yarafite inyama ngizawe, mubiri wawe, alikuwa na tabia mzuri, yarafite ingeso nziza. Bado inaenda sawa sawa na maandiko ambayo nilipewa na uongozi. Mungu ni mwema. Alikuwa na tabia mzuri, yarafite ingeso nziza. Na tulikuwa tukiongea tabia za watumishi wa Mungu. Tuli kuvuga ku ngeso z'abakozi b'Imana. Haleluya. Kupitia tabia yake alikuwa na shona tu nguo, anagawia wanani wachane. Kubw'ingeso nziza yashona imyenda akahereza abapfakazi. Biblia inasema nini? Biblia yavuze ngo ki? Ikafika muda akaugua mwili, akagonjeka. Bigeraho afatwa n'uburwayi, akagonjeka, ararwara. Kisha kugonjeka, nuko muruko kurwara akakufa, ava mu mubiri arapfa. Amen, amen. Hallelujah. Wakati mtu anakufa watu wanasema tu imeisha. Iyo umuntu apfuye baravuga yuko birangiye. Watu wa kawaida.
abantu basanzwe. Lakini wale wajane ariko babapfakazi wakasema, ravuga ngo tutamtoa tena wapi mtu kama Dorcas? None tuzabona umuntu hehe umeze nka Dorcas? Nani tena atatupatia manguo? Ninde wundi uzongera kuduha imyenda? Tutamtoa wapi tena mtu kama Pastor Methode? Tuzabona hehe mukozi w'Imana umeze nk'umushumba wacu? Nani tena atatupatia mafood stamp? Ninde wundi na none atatuletea mataxe? Ninde uzadufasha? Haleluya, haleluya. Kuna kukumbukwa. Hariho urwibutso. Hasifiwe Yesu. Amen. Amen, amen. Wakalia bararira kwa sababu ya matendo ya kwa sababu ya matendo mema, kubwo ibikorwa byiza. Hey daddy, leo nilikukumbuka leo nilikumbuka mchungaji wetu. Nanje nibutse umukozi w'Imana. Nilitaka kupiga simu, hakuna simu bwana. Nashatse guhamagara telefone. Mungu we. Nikasema watoto sasa wamekuwa tayari, hawajaenda hata Sunday school. Ndavuga tabana ntibari bitegura kandi amasaha yo gutangira radio. Mimi nikamkumbuka. Ndamwibuka. Najua wengine watamkumbuka. Mwenye iko nasikia kusikia asikie. Sijaongea kitu mali pale maana sijaruhusiwa. Haleluya. Dorcas akakumbukwa. Dorcas alibukwa. Wabatu wameshakuwa maiti. We yamaze kurangira yapfuye. Ameshaisha. Yarangiye. Wakasikia mtumishi wa Mungu. Bumva yuko umukozi w'Imana Petro. Iko wapi? Arihe Yopa. Barikiwa mjakazi. Amen. Hey, ni karibu na mali walikuwa. Ni hafi naho bari. Nimewapigia saluti watumishi wa Mungu. Reka mbahereze icyubahiro bakozi b'Imana. Muko watu wa maana sana. Muri abadasanzwe. Haleluya. Amen. Kazi ya watumishi wa Mungu. Murimo w'umukozi w'Imana. Wakasema sisi sasa wajane. Baravuga ati twebwe nk'abapfakazi. Tumelia. Turi kurira. Tumemkumbuka, lakini hatuwezi. Ariko ntacyo dushoboye. Basi nuko rero tupige hatua, tumutafute mtumishi wa Mungu. Shaka umukozi w'Imana. Watumishi wa Mungu wanatafutwaka. Abakozi b'Imana barashakwa. Haleluya. Wakaenda kutafuta mtumishi wa Mungu Petro. Baje gushaka umukozi w'Imana Petro wabatu wakakuja. Petro araza. Lakini nampenda mtumishi wa Mungu Petro. Nakundi umukozi w'Imana Petro. Alipofika kitu ya kwanza alifanya. Maze kuhagera ikintu cha mbere yakoze. Akapanda kwa chumba cha juu. Aja mu chumba cyo hejuru. Kuna maongozi. Hari ubuyobozi. Katika kanisa kuna maongozi. Hari umuyoboro. Kuna order. Kuna sheria. Hara amategeko cyangwa umuyoboro. Petro akapanda kwa chumba cha juu. Petro aja mu chumba cyo hejuru. Hatua ya pili. Indambwe ya kabiri. Akatoa wale wajane mtoke. Asohora abapfakazi bose. Akabaki ye Petro. Asigara we Petro. Na Mungu wake. Ni Mana ye. Na maiti. Numurambo Dorika. Acha usikie maiti. Reka wumve umurambo. Maiti. Umurambo. Watu wengi wanayogopaka. Benshi baratinya umurambo. Wakienda kuzika. Yagiye guhamba. Wanaangalia kwa umbali. Barebera kure. Na alikuwa mke wake. Kandi ari umugore we. Na alikuwa mume wake. Ari umugabo we. Hakuna mtu anaingia humo. Nda muntu ujamo. Wanamwangalia hivi. Barahengereza kure. Wakisema yako imeisha. Bakavuga ati byawe byarangiye. Yako imeisha. Byawe byarangiye. Sisi sasa tuko wazima. Twe turi bazima. Tujiangalie. Twe twirebeho. Petro alibaki na maiti. Petro asigaranye umurambo. Kuna watumishi wa Mungu harabakozi b'Imana ambao wanachukua mashida za Wakristo. Bafata ibibazo bya Wakristo. Wanajima chakula. Bakimibiryo. Wanalala njaa. Ili kwamba ukue vile ulivyo pale. Kugira ngo ube ngukure ubu. Ukienda kazini unarudia. Yugiye kumurimo kagaruka. Unaona ni kawaida. Abona ari bisanzwe. Kumbe ni mtumishi wa Mungu Methode alikuombea usiku. Kumbe ni mtumishi wa Mungu Elia alikuombea usiku. Kumbe ni mtumishi wa Mungu Pastor Kalisi alikuombea. Lakini haukujua. Sasa Petro akaanza kazi. Petro ratangira umurimo. Hey. Hallelujah. Amen. Kuna kazi ya watumishi wa Mungu. Hari umurimo w'abakozi b'Imana. Ambao ni kazi ngumu sana. Umurimo ukomeye cyane. Watumishi wa Mungu ni wapenda sana kama wanaogopa Mungu. Kozi Imana ndabatinya cyane. Ndio maana Mungu alituongoza tuseme tabia zao. Ndio maana yatuyoboye kuvuga ingeso zabo. Si wale wako katika machafuko, hapana. Ndabwo arabo kwiyanduza. Amen, amen. Amen. Wanasikia shida ya Mkristo.
yumvishije inzira y'umukristo kama ni shida yao. kumva ko ikibazo cy'umukristo ari kibazo Shida ya mama kiongozi ni shida ya wamama wa kanisa. Ikibazo cy'umuyobozi w'ababyeyi kabikibazo cya tutatoa mama wapi ambao tutakaa siku 3 tukimwombea. Tuzabona mama he tuzicara nabo twende kumulimani tumwambie Mungu mponye sasa. Je ku musozi tumubwira ati none mukiza. Ndio kanisa lilikuwa likiishi upendo. Niryo torero rigira urukundo. Kazi ya Petro ikanza. Murimo wa Petro uratangira. Mtumishi wa Mungu wa batu. Ukozi w'Imana. Yeye na maiti sasa. We n'umurambo. Watu wote wametoka. Bose yabasohoye. Akaanza kazi. Atangira umurimo. Hakaanza kazi kumwambia Mungu sasa atende. Atangira umurimo abwira Imana ikore. Mimi nafikiria wengine watu walisema ndatekereza ko bani bavuze tubaone sasa. Eka tubarebe. Tuba midomo balikuwa paka zamani. Kubera kuva kera baminurunwa bari maiti tafufuka. Reka turebe umurambo niba ushobora kuzuka. Tubaone sasa. Eka tubarebe. Kama kuna watu wanaongea kwa ni watumishi wa Mungu. Niba hari abavugwa na bakozi b'Imana. Fanya mabaya. Fanya mazuri. Kori bibi kori yote ni mabaya. Yose ni bibi gusa. Kwa sababu shetani kubera satani kama vile Yohana 10:10 inasema kwa Yohana 10:10 havuga kazi yake ni kuharibu. Murimo wa satani ni wanakuja kanisani kuharibu. Kwangiriza gusa. Kuharibu morale ya watu. Kwangiriza abakozi. Kuharibu baraka zako. Kwangiriza imigisha yawe. Lakini nampenda Kristo katika Yohana 10:10 inasema ndashima Imana ngundi Imana muri Yohana 10:10 anakuja kuleta uzima. Yesu avuze ngo aje kuzana ubugingo. Ilibidi byasaba ko uzima tena uingie ndani ya Dorcas. Ubugingo bugaruka muri Dorcas. Haleluya. Amen. Petro mtumishi wa Mungu akaanza kazi. Petro mukozi w'Imana atangira umurimo. Watu wengine wameshatoka. Abandi bose basohotse. Akamwambia Tabita. Arahamagara Tabita. Ilikuwa nini aliongea? Aliongea na kinywa. Yavugishije umunwa we. Unaongeaka nini? None uvuga iki? Unaongeaka nini kama Mkristo? Weho ng'umukristo uvuga iki? Ndani ya kinywa kuna baraka, mu munwa wawe harimo migisha na kuna vingine. Kandi harimo nibindi. Umukristo anakuwa na maneno ya baraka. Agira amagambo y'umugisha. Anakuwa na maneno ya faraja. Agira amagambo yo guhumuriza. Mukristo yavuze kama ulikuwa umevunjika moyo, niba wacitse indege, unatiwa nguvu. Wongera ukagira imbaraga. Hiyo ni kalite ya mchungaji wetu. Acha nikwambie. Uko n'ubudasa bw'umukozi w'Imana. Hiyo ni kalite yake. Ubwo n'ubudasa bw'umukozi w'Imana. Katika mwaka mmoja nikifanya kwa kanisa, muri uyu mwaka umwe maze hano, nimetambua kalite yake. Namenye ubudasa bwe. Mungu akubariki mchungaji wetu. Wakati mwingine akikuandikia hata message unasema oh Mungu asante nitie nguvu tena, unasonga. Mu gihe kimwe yakohereje aka message ukomeye, unasonga. Haleluya. Wakati anakupigia simu anakuambia maneno za kukutuliza, yakuhamagara yakubwira ijambo riguhumuriza. Ndio maana mimi nampenda. Niyo mpamvu mukunda. Atusogeleke kila mtu. Makanisa ni mingi Amerika, amatora ni menshi, lakini tuko hapa. Ariko turi hano. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mtumishi wa Mungu Petro akamwambia Dorcas, Tabita, hamka. Mukozi w'Imana Petro amubwira ati Dorika, haguruka. Akaamuka. Arahaguruka. Kuna nguvu katika maneno ya watumishi wa Mungu. Hari imbaraga mu bakozi b'Imana. Kuna nguvu katika maneno ya watumishi wa Mungu. Hari imbaraga mu majambo y'abakozi b'Imana. Wanapokuombea, iyo bagusengeye, Mungu wa mbingu anasikia maombi yao. Maana umwijuru umva masengesho yao. Mungu wa mbingu anakujibu. Maana umwijuru anagusubiza. Mungu wa mbingu anakutendea. Maana umwijuru agukorera. Usijali kama uko na shida. Ndi wihebe nubwo ufite ibibazo. Fikiria ndani ya moyo wako. Tekereza muri wowe. Toka Januari, wera mu kwa mbere, toka mwezi wa kwanza, mu kwezi kwa mbere, paka mwezi wa 11 tumekuwa. Tugezemo. Kuna baki mwezi mmoja mwaka ishe. Kwezi kumwe mwaka nataka nikwambia kwamba cyangwa kubwira ko ile hitaji, chifuzo chawe, ile maombi, ayo masengesho ambao ulimwambia Mungu, yobwi Imana akwambia kutendeye, kugira ngo agukorere, hata kama haujaona majibu, nubwo utari wabona ibisubizo. Leo umunsi, leo ni siku yako. umunsi no wawe. Leo Mungu atakutendea. Bali shora guhora umunsi. Kuwa na imani. Gira kwizera. Kuwa na imani. Gira kwizera. Na kama ujaona, kandi niba utari wabona, December haitaisha. Kwa 12 ntabwo kushobora kurangira. Kamata hatua ya maombi. Tera indambwe yo gusenga. Kuna level ya kwanza ya maombi. Tera indambwe yo gusenga. Naenda haraka kwa sababu ya muda.
level ya kwanza ya maombi, ndabwe ya mbere yo gusenga. Pia kuna level ya pili ya maombi. Ndabwe ya kabiri yo gusenga. Level ya kwanza ya maombi, ndabwe ya mbere yo gusenga, ni maombi ya kawaida. Amasengesho asanzwe. Level ya pili ya maombi, ndabwe ya kabiri, maombi ya kifungo. Amasengesho yo kwiyiriza. Level ya tatu ya maombi, ndabwe ya gatatu, ni maombi ya kuvaa gunia. Ni sengesho ryo kwambara ibigunira. Kwambara ibigunira. Kujikatalia. Ukiyanga. Ndio pale aho kuna maombi ya mlimani. Hari amasengesho y'umusozi. Yesu Kristo akaenda mlimani. Yesu aje ku musozi. Siku 40. Misi 40. Akaita Mungu. Hamagara Imana. Kisha shetani akafanya nini? Akamjaribia. Satani na waraza aramugerageza. Kwa sababu alikuwa na nguvu za Mungu. Kwa afite imbaraga z'Imana. Akamshinda. Yaramunesheje. Utashinda majaribu. Uzatsinda ibigeragezo. Kama uko na nguvu za Mungu. Uri mu mbaraga z'Imana. Kama uko na nguvu za Mungu. Mbaraga z'Imana. Na nguvu za Mungu. Kandi imbaraga z'Imana. Utazipata wapi? Uzazikura he? Utazipata kwa maombi. Uzazikura mu gusenga. Utazipata kwa maombi. Uzazikura mu gusenga. Ukikuja Saturday mali hapa kuna maombi. Uza kwa gatanu. Kuja umwite Bwana. Hamagara Imana. Kuja umuombe Bwana. Senga Imana. Mungu atakutendea. Kandi Imana iragukorera. Jiachilie. Irekure. Situpe tupe. Iterere. Lia machozi. Ira. Mwambie Bwana niko hapa. Imana tindi hano. Magonjwa yanakusumbua labda. Ubugwayi bukugendaho. Watoto wanakusumbua. Nibarabana. Ambia Mungu. Imana. Katika Mathayo 7:7. Mathayo 7:7. Biblia inasema hivi. Iravuze ngo. Ombeni mtapewa. Senge muzahabwa. Tafuteni mutapata. Shake muzabona. Pigeni odi mutafunguliwa. Mukomange muzugururirwa. Manake Mungu amekwambia ukimuomba atakupa. Bivuze ko nusenga Imana izaguhereza. Haijalishi hitaji gani. Nubwo cyaba icyifuzo kimeze gute. Petro mtumishi wa Mungu mukozi w'Imana akaomba kuhusu Dorcas. Yasenze asengera Dorika. Akafufuka. Dorcas arazuka. Tutapata watu kama Dorcas wapi? Tuzabona ba Dorcas hehe. Ambao tutakumbuka. Tuzibuka. Kwa sababu ya matendo yao mema. Kubikorwa byabo. Mungu akubariki dadi. Hebu pepea mkutano. Ni wewe tunaongea nawe. Mungu akubariki. Hebu fanya hivi mkutano. Haleluya. Amen. Huyu baba alikumbuka siku moja na watoto wangu wa maombi. Nikamwambia aje tu. Aseme ule baba yuko na roho mzuri sana. Nikasema oh my God. Haleluya. Ndio maana wazazi msiregrete watoto wenu kuja Saturday. Amen amen. Mutekereze kubana wakikuza hano kwa gatandatu. Wanakuja hapa kuimba, baza hano kuririmba, kuomba no gusenga, kufunzwa neno la Mungu. Kandi bakigishwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Amen wazazi. Amen. Tunawashukuru. Na mtoto akirudia nyumbani, kandi mwana nibagarutse mu rugo, muulize, mubaze, hii masaa zote mulikuwa kanisani, amasaa yose mumaze ku rusengero, walikufunza nini? Bakwigishije iki? Maombi, masengesho. Na kuambia watoto wakiomba kanisa itapanuka. Abana basenze torero rya Saturday. Maombi ya watoto iko na nguvu. Masengesho y'abana gira imbaraga. Maombi ya watoto inapasua. Masengesho y'abana rasatura. Bible inatuambia hivi. Iratubwiye ngo ya kwamba yuko acheni watoto mureka abana bato wadogo waje wapi? Kwa Bwana. Manake mbingu inawapenda. Bisobanura ko ijuru ribakunda. Ndio maana wakikuja mali hapa, iyo baje hano tunawafunza kuomba, tubigisha gusenga, tunawafunza maandiko hata kama ni moja ikae kwa kichwa yao, tubigisha kwandika niyo kabari kamwe. Pili wanafanya practice zao, ikindi bakiga indirimbo. Na tunaamini Mungu, kandi twizeye Imana ko kupitia hiyo maombi, kubw'amasengesho, kila kitu itakuwa sawa, buri kimwe cyose kizagenda neza. Amen amen. Amen. Simama tuombe Mungu dakika kidogo kwa sababu saa inaisha. Usenge, simama tuombe Mungu. Haguruke dusenge. Na umwambie Mungu hitaji yako ya mwaka. Kandi ubwira Imana ichifuzo chako. Mwambie Mungu ya kwamba toka Januari nilikuomba Baba. Ubwira Imana ati kuva mu kwa mbere na hitaji unisikie. Chifuzo chanje chumve. Hakuna Mungu kama wewe. Baba hakuna Mungu kama wewe. Baba hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu. Hallelujah hakuna Mungu kama wewe. Baba hakuna Baba hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu. Baba twasema Baba twasema wa mama wasema sante. Ewe Mungu wa baba wasema kwa ulinzi
Sisi twasema, kwa ukingo twasema, asante ewe Mungu. Kanisa twasema, watumishi wasema, baba yangu twasema, asante ewe Mungu. Baba wa mbingu na nchi, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, nimekabidhi wa mama hawa mbele zako. Sawa sawa na neno lako linasema ya kwamba tunapokuomba Yesu unatenda. Angalia huyu mama ambaye ni mgonjwa mahali hapa. Haizuru ni magonjwa gani chronic, haizuru ni kansa, haizuru ni diabete, haizuru ni nini papa inamsumbua. Nimemkabidhi mbele zako kwa imani. Mungu uliyemtendea Dorkasi, Mungu uliyemtendea kiwete akatembea, Yesu unaweza kwa ajili ya kila moja mahali hapa. Sawa sawa na haja ya moyo wake umtendee. Umtendee na kumbariki. Mwaka huu anapofika Disemba, waseme tulikuwa na hitaji Baba na ukaijibu. Tulikuwa na hitaji Baba na ukaitenda. Tulipewa kazi hitaji na ukatenda. Tulipewa tumishi hitaji na ukatenda. Hata wakushuhudi na utukufu utakurudili. Kanisa letu linue, kanisa letu libariki, kanisa letu zidishe upendo na umoja, na jina lako litatukuzwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pigia Yesu makofi kama umebarikiwa. Bwana asifiwe. Jambo la mnavyumvise sivyo? Simesikia neno? Sizime za kuitwaza kirera, amen. Sijui mtasema nini? Kwani twavyumvise bizashoboka. Nacho tuzire guza, amen. Rero tugure imitima yacu kugira ngo Imana ikora akazi, amen. Imana imuhe umugisha. Reka dusabe mzee wa kanisa asengere umukozi w'Imana. Imana imwongereze imbaraga. Urakoze Mana yacu, urakoze Mana uri mu ijuru, urakoze Yesu wewe ugira neza, urakoze Mana kuko wewe uri Imana kandi witwa Imana. Uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo. Mana ihoraho, ukomeze kutugirira neza. Mana ukomeze kubana natwe, uduhe kugira imitima myiza, uduhe kuba nka mama Dorkasi mu izina ryawe Yesu. Mana uduhe mwami ikintu uzaza uratwibukirako mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze kuri Mana. None ndakweretse umukozi wawe Mana, hezeze kuvuga ijambo ryawe, ukomeze kumuvugutira, ukomeze kumugirira neza, kandi aho yakuye ukomeze kongerereza. Maze Mana ubugira kandi niyagaruka imbere y'isengero ryawe uzomwongerereza yandi majambo azobwira